Люди, наша сторонка адмирая, а маль толькі засталіся старики. Вёска небыта у меня вельми сердцу дорогая, але все згаджаюцца, что лёс яе такі. Стала уже давно неперспективной, тому молодь подалася в городы, а раней все жили дружно, коллективно. З цягам часу подаліся хто куди. Не працуе больш завод у нас цагляны. Смалакурны назавжди спыніў сваё жыццё, і на поле упала вышка вся драўляная. Зніклі кузня, лажня, млын у небыццё. Шмат хацін стаяць цяпер у адзіноце. Толькі сотні некалькі жылых двароў, рэдка дзе спяваюць пеўні тут на плоце, пастухі не пасвяць статкамі кароў. А як тут раней жылося ўсім цікава, в кожных сем'ях будавалася сваё гняздо. Шмат буслов на хату ў вёску прилятала, а цяпер, дзе ўсё падзелася яно, зарасло карчамі хмызняком за лесе. Хаты знесены кінема саміх людзей, паступова вымірае наша вёска на палесе. Журавы курлычуць сваю песню без надзей. Не чуваць даўно весельных песен звонкіх. Хаты сірацеюць штогод, дзе-нідзе яшчэ чуваць гамонкі. Сумам назіраю, як старэе мой народ. Нават в лесе зарастаюць тыя сцежкі, дзе хадзілі людзі, а цяпер в нямозе. На іх тварах заважаю ўсё менш усмешкі. Часта людзі прыбягаюць хуткай дапамозе. Толькі крыўдна мне за тыя хаты, не адчуць ніколі гаспадарчай ім рукі. Парашчынены вароты, а дзе з петляў зняты. Не вярнуцца больш у іх вяскоўцы-землякі. Редко едут сваякі ў госці, кажуць жартам хаты адбушліліся давно, і цяпер часцей сустрэчы на пагосці. Не ляціць ніводны бусел у сваё гняздо. Мне з буслами давялося парадніцца. Я з маленства заважала в птушках Божий дар, вернасць, але бусел там перастае сяліцца, калі ў хаце памірае гаспадар. Колькі тых буслоў паадлятала, не вернуцца, адчуваю птушкі больш сюды. Вельмі шмат землякоў маіх не стала. Вымірае вёска наша, кажуць, лёс яе такі. Спасибо, Ну, сапраўды, да, до души. Малайчынка, да, мы бярэм вас до нас на працу. Вы знаете, талант нашей Александровны мы знаем давно. Я просто на прошлой встрече здесь с населением, которая состоялась в Небытове в июне месяце, в начале июня месяца, я говорила, почему не писать, у нее целые рукописи. А то, что нашу Аллу Конопельку знает не только Беларусь и зарубежье, а нашего жителя знаем только мы. А талант действительно огромный. У нее не только, она как поэтесса, не только стихи, у нее огромные произведения, поверьте. Они читаются не просто четверостишие, их можно по полчаса одно только слушать. Но еще и есть проза, есть комические рассказы. Для нее нужно создать нам просто отдельную встречу. Жители нашего Небытова, уроженцы, гости, мы обязательно это организуем, я обещаю, и обязательно посвятим вам время. А в ответ я говорю, хочется людей благодарить.